ati masi elesini na miaka nina miaka 15 mutwa noni na miaka 15 kuma amina kutwana na hesia mena syana itatu syana onene syonde sio skulu na jamaa hii yasia medhi tuna madhina o kawaida madhina o alama kwata ando megarika mutwano kuko bikia waone kwa tu bamwe ando ile megarani tiba mama ya mauti na mayukila nyabana ba so yasia medhi tuna madhina asuma kawaida ala medhi wa onando matwanete yasia dhina wiba mudhinyo mwe mana bitukania na gibe chake na wana matanesa unene ma soti dhina wo okiloki ogoneza aenda uyani na isi okawiyo ananenie dali kile nomba kwake anena ewa waze wambe ya musiokea kwa kubigibeti kikuye kila kindu chombe pio cha imbagana syana na easia ilone dhiye mali yake yendie hede abatemundo na omanyomba na ondotie nyumba itaili ondotie sio ndo ambe anambia kile simoni kana kuni asima mwetu ayo natakuwa wendie nondo simu ya Kiveti kicha keje mteja na sielona kuni asima mwetu kana madamosu asima na mwiye omana tuenda mwitu itu nondo ndabika ko na tuyesiko la kwa uni tu kwenda utwete mwana witu yu asia kuma bau jaribire kilondo wandotonya hakoni ya mabeshta mamuka hakoni ya makazi yani anduma mukonyo wamo na bajimo ndo onomowese walawi anaindia na syana syonde ana boize simu yake ko uchambe nde siye safe kana nde safe na ni wokulete ate de weni anduma gitindo amanye ya mbili ili abanondo eaze kumela wedhi ya maundu mailo na ndamukwara sya na bomu wake onambiyo kwa ni madhina etinda liwa kimbepo mutwe umwalia asia tethewe kana neza koinai akulete unique ata nyondo akwitha niwe kandi vandu na mbelelia simu yake mteja ndali kwa simu yake nondo simu yaanza kwanza meenda mwana wo na nyondo musani sie asia enda utwele witu muthenyani owa omonde ndino wake tindo cha Athiani na pena maukulio omana undumana nondo asia madina manevya obona maka solve meo ele na aite manera ona madina na no go katika misi mingi kwithia akwina o madina ma okukila nyabana ba nondo na omugeza kwithia mwikalane za mutokungulanya then with ape omwana na kwitigirisia ulonge so asia mane kala onesa makokila nyogola wa kawaida kwa no matwani teo maka solve lakini yasema nyo umwe mana bitokani na madana so solve kila ma bitokani asia wana ndio yani onesa na yukawiyo thia Kiveti chake kiendie na chadi na kila kindu chonde to make it worse Kiveti chabo zisimo na elono kile sima koni asima moka wake mamwe omanye elandwe nake twenda mwana witu nondo neso bigako onelo to mukwate ato yesi eba go twenda mwana witu yu jamai ni ongwasia mbe ena stress ndeze Kiveti ge save kana ge save ndeze ge sawa kana ge sawa ese ajaribito no kimanza kwizila kuna kwa mabeshte macho la kwi anduma kubi mama mukonyo wake nanda baimundo no mwe udhia tokwelewa indi bala widhia muka wake ai ese kumela umali lo una kuna sima leo mukwatia heditali wo kimbevo no kwi watemu ya ne madina mango na kulite no marketing jameni nianze wapi ndele ni manyondo ngwika na usune wewe na dhina mdanyani wa mumbini na tunoteleze kusala nambani ya 0703668183 na 0751992994 maybe makulu latu nakuza tiamba kuikula ni ata uwithia anamwiki nono na wetete yase ya mwisho manako sanita na mainai manamba usobu yuma kula latu kuikula mbeba ni eda anamwiki ata madamu tanaende wani kwetela magasoti ono masoti ya magasovu onu masovia ilenge withia neata uneki Kiveti kika na mana akosaniye na chedi abantu boti na ngwetelele tosekala nzingi egani kitolikanga withia ne unduka se uwa soye mblabda kwikamuka na magatinda wa masovite Kiveti chabi kamwisho chedi ya mundu ndagesa usenzia ile bindasi anuku senza agalea usenzia ni ata withia anamwikie uwanya utanai omisya agwegela kino chombe mbaka syana
ni mama ukule latina mudanyani wa umono latika na nato semane kaniata aityo ya mwisho lama na beto kania matana sa usolve thina suna Kiveti kina likangi na chagwe gala kino chombe ni wona ni waka na mada muni umite kwa ibinda yasa wesa ona igwele gala kino chombe mbaka akabose simu yani ogala ne kwenda ikulya mundozu ya kalanga ngata ate sibala mai ni wetana ukitaka bika mwisho na kamwa sasa imafika mwisho yani wakani mumezi ama ndo bakaba bika banduke thia aba ibitwa mundo akosa matambia mbani ya 0703663183 wanoe tuya enda utele witu ama nye ya mbili yaba na emini yaba ndo mwene ugando maiweta kumitani mayasia usio wakindo jameni umanyikana ela chamina kuma aluka ishoma nona alikile numbezu edhia ndezi ailita kwa mbele yaba numba ya tiwengiyo kalabda miaka no mienda ngunda mbisa ingi mondi kwa mbiyo manza Kiveti kingi na yue ambia kuisioga edhia na kweli Kiveti chawa bao nisi au mamuka ibindani la matiwa agambia kwida na kweli Kiveti chawa no gena telaze ila mundu zuwe kalega ba imondo mu ya kali imondo mubuya nguwa imondo wekata ni wakili sio siambia kwa muka no kwida mundu uko hanesileta mundu abika mwisho na keda yumbiki abawe kanilikange no hivi ano meise baka abika mwisho no kwida jamaa ya soya kwekea wasa asiombe akuliti nikanato motele sono jamaa bado